Umthandazo weSabatha. Imini yeSabatha mayibe enhle kwabangcwele. Baba, Nkosi yamakhosi. Ngicela umvangelo unene wasemzomusha. Angilele umthandazo weSabatha. Nkosi yamosisa. Somthandazo weSabatha. Hlabelo senkumbuzo izizukulwana senkumbuzo. Yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Gino Jehova Ngiyayikhetha inkosi enhle yasemhlini bamaNazaretha. Bantwana basezulwini oguquleko lapha phambi kwenu. Mfundisi Mbatha emzini waseSabatheni eDanhauser. Amen. Zikhonze ezinhle zasezulwini. Ngithunyiwe bantwana basenkosi enkosi. Izwi lamazwi okwane nguqa kule nkundla ngibeke okubili okuthathu okugcwalisa ukuthi lo phambi kwethu Thixo. Ngicela kuye uNkulunkulu omuhle onyazi lwezulu ukuthi angikhumbuze imisebenzi yakhe ayenzileko. Ngoba yena mningi kodwa mase ume phambi kwabantu eminye iyashabalala. Ngiyacela ingoma yekhulu amakhulu 218 218 Izani Semazulu Azolo sebonile
unyazi lwezulu. Bakhonza bahle siphambi konyazi lwezulu. Njengoba ingoma ibabaza ukuthi inhle kangaka inkosi yethu isho unyazi lwezulu. Lukhona silibonile mayibonga Nkosi. Lungenile ngomsombuluko kulomuzo ingcwele. Sayikhuza ingcwele sahalalisa ngoba kusifaya sihalalise. Ngoba yedwa halaliselwa mayibonga Nkosi. Kodwa anazatha ingcwele ngakangeni kakhulu. Ngobilo okuthatha engikwaziyo ngapha endabeni zalomuzi. Ngeze ngayeka ukubabaza umsebenzi wasezulwini. Ubabaza uqili basezulwini obenziwe inkosi yamakhosi ezweni sakithi nasendlunkulu yakithi kwaZulu. Amen. Lo mkhosi omkhulu owakade ukwakhangela amankengana ngomhlaka nezikuNovemba ngonyaka odlule uqili basezulwini. Ngoba isizwe sakithi bangcwele sicishe sehlelwa yishwa elahlela indoda esifunda ngayo eBhayibhelini okuthiwa Isaka. Yithi incwadi esifundayo Isaka wayesemdala amehlo akhe ayesefiphele engasaboni kahle emehlweni abantu kodwa sebeza ngezwi. Yithi indoda masizohamba emhlabeni ibiza izibulo layo ongu-Esau uthi woza mntanami izinsuku zami seziyaphela manje. Woza wenza ukuthi nokuthi bese ngiyagcoba ikushiya isibusiso. Yithi ke lo ndoda hamba mntanami uyendle uyongilandela inyamazana bese ungazela isidle sihle simnandi bese ngiyagcoba. Kanti unina kaEsau inhliziyo yakhe yakhomba ukuthi inaba namathelela kuJakobe. Uthi mntanami ngimzwile uyihlo ekhuluma nomnewenu emthuma ehlathini ubayozingela. Uthi wena shaka engamlelayo manje ngene esipayeni. Ngoba esipayeni lezinsuku bangcwele. Damn isipaya. Uthi ngene esipayeni mntanami ngesikhathi umnewenu esahambile eyenje wena ngene esipayeni uletha amaziyana amabili ngwenzela isidlo. Indaba nesibaya kulezi insuku isibaya siyatrenda kakhulu. Amen. Yithi ke lensizwa uJakobe ma uzongibamba ubaba ngoba mina nginesikhumba simshelelezi uzokuzwa ukuthi mina ithi inkosikazi unakele ehlukanisa izingane zayo ithi mntanami lezi ikhumba ngizokwembathisa zona akazukuzwa ukuthi uwe mase kuphatha ngoba akasaboni. Lihambile izibulo. Simbonile umsaphela wamaphepha ehamba eyona nje ibhubesi mayibonga Nkosi. Ngesikhathi salibhubesi bathi bomunye ngene esibayeni. Ubisi umsaphela wamaphepha ngapha ehlathini lifuna ibhubesi bathi abanye phuthuma esibayeni. Babazani bemadoda ababazani ozizwe lonke lonke babazani bemadoda kakhulu endabeni kaIsaka noJakobe noIsaka. Kodwa bengilunguza ukuthi uNkulunkulu omuhle obona kude wafa nohlelo umcimbi ukuthi akuyendla uNkulunkulu mhla ngoNovemba odlule wasithatha isilo wasifaka emsipayeni kwagcwala wasezulwini. Lokho bekwenziwa ngeviki edlule bese kwenziwa isiko lesintu kodwa wasezulwini wasekuphelile. Ngiyambonga uNkulunkulu phambi kwethu. Ngokubona kude mayibonga Nkosi. Ukuba ngenanga esibayeni eqala ngabe senkingeni
ngabe uzibulo bakithi abuthaphanga umsebenzi ngozibulo babo njengoba Esau umsebenzi kaEsau wathi bawujogoba futhi kwamlungela nje ngoba isasembusisini mayibonga Nkosi esibongela isizwe sakithi mayibonga Nkosi bengidlula ngiyazizwa ngibabaza ukuthi umhlaba wonke uyababaza Shembe ingcwele ukuthi wazi wayiqila inyazi wezulu ngoba wabona ukuthi bayangena esibayeni masinyana uhulumeni uzombambezela lona lethozo shona wathi asingene esibayeni sezokuthize wagcoshwa ngokusizo amen ay angilunguze kweza la ekhaya futhi nazo ngiyabonga kakhulu onyazini lwezulu usikhululile luthe imali lapha ukuthi sekwathathane esikhumbuzweni sika March wasesiluleka wathi maNazaretha ingcwele njengoba sila sonke akekho wayekhona isikhathi sabamkhulu ngakho ke indaba zikabamkhulu azusubangwa ngoba sonke sixoxeliwe ngazo amen ngekho wayekhona sonke sixoxeliwe ngazo nami nomunye uyosho ngalendlela axoxelwa ngayo Jerusalema Betlehema Izazi Thaba noThixo omuhle phambi kwethu unyazi lwezulu sasuka emzini wasenkumbulweni eMlambithi 2012 safika kuyihlathi wafika wasezulwini wabuka wathi ayiphuma imgidi eshe emahlathini sasibuzula idini bangcwele ngicabanga ukuthi sazafikile eshumini ngalona ngalelo ababevulile kodwa sayikhahlela idini zavutwa sasivuma sasizwa umshumani majosi la asekho uNkulunkulu azamkhumbula lapha ekhona wasinisa bangcwele olalo ebabili noma ebathathu abuyahlala akhiphela abasehlala phansi ngone babengekho mayibonga Nkosi sathi masifika lana safika indoda endala owathi ubamshabalala wasikhombisa ukuthi wakwakhiwe kanjena ukuthi kulesiba izindlu lezi wazokhomba ngisho isihlahla esavunda for 3 years singacishi wasikhombisa mayibonga Nkosi sikhona namanje asisusiwe sikhona mayibonga Nkosi abantu bakufanele baphume behambe bengabonela amagugu alokuNazaretha ngoba la sesiphethwe sisephetrini bangcwele ilaqala khona lezi indaba ezimhlophe zonke nje lapha zisuka la siseyipandeni mayibonga Nkosi kade ngikhuluma nomshumalo ekhaya ubaba umloyi engikhombisa ethi ngalena nangasehlahla ezivela lapho udesa sihlahla lesi esivela lesa sihlahla lesa ubamkhulu ephumula khona ngomunye unyaka waphumula inkosikazi khona yasiyadlula emhlabeni ngathi sibiyeleni umloyi bazophela abantu benkosi sibiyele wabazi babona ithunzi uthe sizosibiyela amen sibiyeleni sesiyabona sihlahla esasiphuma bamkhulu lendaba leyo bamkhulu bangcwele ila uNkulunkulu angathi asikhumbula lento esiyiyo esiphuma sesishintshile siphuma sesishintshile onke lokho okunye kwenzakalayo nje akufana bekwenzeka kule ndawo esikuyona
ngoba uthe uNtombela izolo ayikho engaphezulu kwale ndawo ngisho zakhanda igezi ezo triple story noma 4 story kodwa ayikho edlula le mayibonga Nkosi ngoba sesiphethwini ilasuka nobuhle obusifundisa ukuthi imizi yobaba yakhiwa kanjani ushaya uthe indoda ayiganwe wathi indoda ayigane akona bangcwele sifundisa uShembe mayinkosi bekuhlalwa nje emakhaya unezalukazi namhlanje ewima uthiwa ziyakholisa sesihamba ngobhoko ngoba asibanga inhlata lokuthontela lokuswela kuShembe ziyakholiswa namhlanje bayibonga Nkosi oShembe uthe ungahlali nomuntu ningapheliseni naye ukuze arijise losibongo akubulawe impahla thiwe mayilale mayivuke ayilale mayivuke sho lo uNkulunkulu phambi kwethu mayibonga Nkosi ithi ke indaba bangcwele ngizweke bethi omkhulu esewumfana akuvumi ngisho njalo ngoba uNkulunkulu akazebe umfana ngizothi nje mhlambe esigabeni sakhe eselusa izimvu zomlungu mayibonga Nkosi akuvumi ngithi esewumfana uNkulunkulu akazebe umfana bathi esigabeni sakhe eselusa izimvu zomlungu bangcwele waphuma naze ngokujwayelekile ephethe isikhaftini ephethe isinko sombila laselithi izwi namhlanje ngifisa wemukelisa abantu bami kwashintsha namhlanje bangcwele ngeke simfana kodwa yayisesigabeni sokwelusa yaphuma nazo izimvu yazelusa bayazeka belusayo kwanesikhathi la khona impahla mozelusile ufuna ukuhamba uyiphuzisa ngesikhathi uyiphuzisa noma ukhona ukuphethe emgodleni wakho usuyadla bathi ngesikhathi esevula isinko sakho sombila wayehlezi phezulu komfula ngesikhathi edla bathi imvuthuluka yesinkwa yayikade iwele emanzini wasephuma ofisha emanzini bedla lokhu okwakuyena mayibonga Nkosi waseyakuthanda wasesikhapha kancane isinkwa wasikhaphula kancane isinkwa saphela emanzini mayibonga Nkosi Bathi aselithi izwi ibona ke abantu bami laba kade ngifisa bemukelise Ithezi namhlanje ngizokwenza isidlo noma isimayo sabantu bami mase ayiqedile o50 sebedlile uthi abantu bami laba ngiyabonga usubamukelisile ke abantu bami laba ekade ngibasho naba sebedlile amen Ithi indaba ngoba isinko lesiphethe indlamhlathi saphelela emanzini laseyiphathwa indlala Sibonile inkanyezi yakhe Yamabentshisi wasebona nako kuzomlekelela manje ukuthi ke ngithiba indlala kodwa bathi wathi before angena ensimini wasiyacela wathi Nkosi ngiyacela ukuthi umnikazi walensimi angangiboni ngoba sengilambile wathi gibela esihlahleni wathi mayiqeda nje ukugibela kanti ibhundu khona likusola lasefika lamfika usephezulu esihlahleni bangcwele waseshaya uvalo kakhulu waselithi izwi Lathi ungabheki phansi. Bheka kulocele kuye. Lathi ungabheki phansi. Bheka kulocele kuye bangcwele. Ngempela wabheka phezulu, wangabheka phansi ibhulala la ngamthola mayibonga Nkosi. Pho.
thina singebheka onyazi lwezulu bafowethu njalo lapha mkwethu thina silibumpela Nyamakhaya abangcwele asizanga umuntu sibophe imithwalo sisho sathi nina bakosibanibani siyaphuma siyonyazini wezulu pho sabukana sodwa manje wenze njani ngoba namangizile kunawo uzile kume sizonyaza asibheke unyazi wezulu ngoba ithizwi elitshela ugombela lithi ungabheki phansi bheka ocelekena mayibonga Nkosi nathi ngathi bese ngabheka kulo esithema sibophe imithwalo emakhaya kwase basivumela zala amen okunye kasifica nje kodwa amehlethu ngobuningi kodwa bangasupha ngonyazi lwezulu ngoba lona lumnikazi zonke lezi zinto ezikhona nalokuhamba kumnikazi wakho mayibonga Nkosi anguzongena ke abantwana benkosi kakhulu ebuhlungwini obehleli babamkhulu uma ethunywa lelizwi lasezulwini anguzungena kakhulu kodwa lapha ngaphesheya nje kunamadlinza ubabamkhulu akhona abantwana basezulwini nabantwana basezulwini befishwa lapha eteleke babamkhulu ukuthatha lelizwi noma lendlela ozihamba ngayo kodwa kubuhlungu ngoba walahlela into zakhe zonke njengoba silanda uNkulunkulu ehlala esibuyisa la ngicabanga ufuna ukuvuswa nembeza bethu ukuthi yashushekelwa lento noma ngabe sesizizwa kangakanani ngoba kuhamba kusuvuka umsizwa phela siphume insizweni kodwa hayi kule ndawo esikuyona abangcwele asithethe indawo la sovusana khona umsizwa kodwa hayi kule ndawo ngoba ayifanele lokho la kufanele siheleze umoya wasezulwini amen yashushekelwa ke le ndawo esikuyona ngathi uNkulunkulu amathamba lele kuloluthuli nalele kulezi ntaba esikufona angangena enhlizweni zethu senze sibumbane uma ukhona la singabona ngasolinye khona senze sibonisane aqoqe nelimi zethu ukuze uNkulunkulu ngelinye ilanga asiubone umbuso wakhe amen ngoba ngelizwile izwi ngaye ngalizwi izothwala khulunywa inkosi yesibili mayithi inkosi yesibili nina amanazari nina abantu nicabanga ukuthi ezulwini yasisho nje isizulu esijulile usisho ukuthi kusekhaka omaweni kodwa yasisho yasiqoshamisa sona yathi usiqoshamisa uyazi ngizobuyela endaweni yabamkhulu endabeni yokuthi ezulwini asekhona ekhaka omawethu ingoba ngizobika le ndaba elinye ilanga ezweni lakithi kuqabana amadoda amabili agcotshiwe noma ngazozisho igaba zawo kodwa amabili agcotshiwe amadoda hayi igaba zabo ngizozisho abanye amadoda mangabasabangani kodwa enye yawo izifisa ukuthi omunye ngathi ngafa angazi kahle noma waphimsela noma uNkulunkulu wabuka inhliziyo wafunda inhliziyo ukuthi wena usuthelona engathi ngafa omunye mkhulu nje impela omunye ungalethe uze ngabashumayeli badadadakene ngomthetho bona kodwa omkhulu othi lo engathi ngafa kanti insuku zalomkhulu seyifikile waseyashona asiyashona lomkhulu okunesigaba esikhulu yena waseyashona uma sehamba esefika ezulwini ithi indaba ezulwini wena wabulala umuntu emhlabeni wena awusadluli lana ngoba emhlabeni wena wabulala umuntu athele chaza ebulala umuntu uthi usibanibani ngizwela ngixabana naye ngizwela ukuthi engathi ngafa thina ezulu sami lokuthi usumbulele siyazidinga thina lo muntu owathwene ngathi ngafa sesimlobo ukuthi ufile ngakho ke sokunika ithuba lokuthi ukhulume nendodana yakhe ethize uyitshele ukuthi ayithatha imbuzi iyomvusa ngoba usefile
Zingaki imbuzi ezingaphuma. Ingodli ngathuthela kangaki imbuzi ezingaphuma. Zingaki imbuzi ngathi bayazi obabumvakeni babizela ngathi babizela uma wena ngifisele ngathi ngafa kulula manje ngoba sengumfundisi novele lethi imbuzi ithi sokhunga ingilosi kamfundisi sayofunda kwenzanga ukuthi niyangivusa kulula bafowethu abafundisi kulula manje abafundi abafile uthatha imbuzi ayi sokhunga ingilosi kamvusa ithi indaba hamba uthatha imbuzi uyomvusa ngoba usumbulile ngwasezulu mayibongosi. Namanje lo muntu engikhuluma ngayo uyaphila nganoma ayihambisana imbuzi kodwa uyaphila mayibongosi. Angaze kufika esigabeni bafowethu masingabonile ngesonto ukuthi usesifisa indaba yokufa ngoba ezulu kuyalotsha ukuthi wena uswabulala umuntu wena hayi ngezandla hayi ngani ngenhliziyo ukuthi lo ngathi ngafa ezulu kuyalotsha ukuthi usumbulele mayibongosi. Sendabani kabanqele eyafungelwa ngesihlahla kodwa ngiyadaba ukuthi khona bangasale esihlahla angaze besibone nakanyanya. Angithi baningi angaze besibone kodwa isilanje ezansi ezansi edrobheni sibiyele kahle badala ngokusidla mayibongosi. Mawukhona umuntu ongaze asibone isihlahla sikhona kodwa sona awukhokhi ngisho imali mawuya khona abeni ufika ume nje uthanga usibuke uthatha ifoto manje shoda niposte baniposta kangaka ake niposte lesihlahla mayibongosi. Wona lesihlahla sasiphila bathi lesihlahla sasiyigugu wababhuna akulelizwe ayilayenzela khona imicimbi yawo amabhunu alelizwe ayithi mayehlangana ahlangane kulesihlahla kodwa ngelilanga izwi bathi lathi babamkhulu hamba esenimuke lizwi babamkhulu lathi hamba uyoshumeza abantu bami ngihlale phansi kwalesihlahla lesi esihlala amabhunu. Hey bathi bamfica babamkhulu akindalazi legama eqala ngo-K siyalazi balibiza ngo-K word u-K word siyamazi bancane kodwa waqhuma amabhunu uma ebona u-K word ehleli phansi kwesihlahla ahlala kuso bathi abambamba bamdlakaza amabhunu kodwa ilapha asho khona babamkhulu wathi niyabona mina ngiphume ezulwini uma ngaphuma ezulwini kodwa sikhomba wathi asibone isihlahla wathi mayisikhomba sanyakaza wathi lesihlahla uma ngavele ezulwini sizofa sibone kodwa uma ngiphume ezulwini siyophendula ukutshe losho nomlazi lebongola umhlaba wonke mayibongosi. Sikhona sila awukhokhi mali mawuya khona sihlanga ezansi mayibongosi sike sadlula kuzomfundisa ukhozi izolo siyasazi sikhona ngezansi sibiyele wathi mangabe lesihlahla siyobona losho ukuthi angivele ezulwini. Kunjani namhlanje indaba zonke zimhlophe eqwa mayibongosi kodwa ngesikhathi kwantu uMnazaretha nenhliziyo ezimbi ziyanda kwanda konke yazi konke kwanda konke ngesikhathi sodwa ngesikhathi emkhulu uMnazaretha nenhliziyo ezimbi futhi ziyanda yilezo ofuna sila ey'mpandeni ezinyazo lwezulu lezinhliziyo esinazo zokufisa into ezimbi asale lana emathanjeni afele uMnazaretha mayibongosi. Yilo mthandazo engabe siyawufisa ezulu uNkulunkulu asiphe wona mayibongosi. Namandla esinawo umsizo awasale la awasale bafowethu. Hey bafowethu angemuva kunabantu kade bengathintwe insizweni kodwa ngoba bahamba noShembe bafaka amakhanda phansi nje kodwa base ukhona umuntu ovusa umsizo phakathi wethu. Hey uvuke endaweni wrong kodwa ungathi uvuke endaweni wrong hayi uvuke endaweni wrong mancane ayibuye lapha kungani ngithi uNkulunkulu akaze akabe umntwana niyafuna ukwazi ungana njani ubabamkhulu eselivumile lelizwi eselemukelile lithi izasezulwini Shembe uhamba wenza ukuthi nokuthi ngoba khona inkosi ezayo izawufika ngoba wenza u1 no2 no3 bathi inkosi yesibili yathi mase ifikile ingosuku olodwa bagcwele wayithatha ubamkhulu wayibhabhadisa bathi wafika lapho esibeni lapho kuno ice washawa ice waphuma wayifaka inkosi. Ngithe inosuku niyangizwa kancane one day wayithatha wayifaka ku-ice ithi inkosi lefaka ku-ice ngambona ubaba ukuthi uyathuka ngoba ngikhali ngambona
into ona one day njalo manje uthi ngambona ubaba uthi uyathuka asethi hayi ubuyathuka angikhale ukuze ngimqinise uNkulunkulu wayingane abancane ingabe ngithi hayi khona akabe ingane uNkulunkulu singasho ingaba zakho ukuthi esigabeni sokuthi waba ukuthi ithi ngiyambona ubaba uthi usethukile ngoba mina uthe mangifaka emanzini angakhala ngase ngiyakhala ukuze ngimqinise ukuthi abonda hayi ngiyaphila ingakho ke sithi uNkulunkulu akasebe ingane mayibongosi ngalolodwa umsebenzi wonyazi lwezulu awenza phakathi komuzi kaBaba ngoba lo uNkulunkulu esemlandelayo akakhethi balala muntu akakhethi ukuthi uyini nongebani uyafika kuyena mayibongosi unyaka odlula no ngo2020 umfowethu engimlamayo wayesathenga nje imoto enhle lezi imoto ezinhle khona nje kulezi insuku la angaphandle sikhona thenga lawo moto kumfowethu inhle nje impela kakhulu usikhethe singibase egoli uthi maye sisuka ke ephuma ekhaya la ebusuku ko Albertine la uzondaweni ngako Albertine uthi maye driver uyabuka ama light emuva khona ublue light ozayo uthi akanake lutho phela ngoba isikhethe singima uhamba ngemoto entsha njena awuhamba uthuka uyayihambela nje ukhululeke nje izinto zakho mayiqonde zonke ulo blue light uyeza lo blue light uyeza uthempela masuseduzane naye wasuqala washama light manje ukukhombisa ukuthi uyammisa uthi angihambele nje mina uthi nesikhathi ngihamba bese beshaya isiren ukukhombisa ukuthi abangidingi phela uthi intsha imoto bese ngithi azi abangibhedela abangijwayela yini abayifuna imoto intsha uthi bese ngithi kuyinyathenyathela hayi kanti bahamba ama Golf 7 khona ama Golf 7 yabona bathi ezomoto enjalo ya zomoto sikhona uthi bese ngibona hayi bazothi ngiyabaleka ngiba ngicasula uthi hayi bese ngiyama uthi bese ngiyima-ke ngesikhathi ngiyima esondela la kimi amaphoyisa impela i-JMPD full uniform nemoto futhi istate mayibongosi uthi ngikhululekile nje bayangimisa nje ngikhululekile impela nje ngifuna ukuthi bathini ngesikhathi bekhuluma naye bathi vula isivalo ndoda sifuna ukusesha imoto lezi imoto zama central locking ziyahlupha-ke bavula isivalo esifana kwesinye isikhathi zivuleka zonke uthi ngesikhathi ngizama ukwehla ngiyezwa ivalo ezisemuva ziyakhala ziyavuleka ziyavaleka uma ngithi ngiyehla njena ngingakasuki uthi bese ngithi bangihambela entanyeni mkhulu-ke uyamazi umbiza ngobani kambe umbiza khona umuntu angibiza ngayo khulu kakhulu angiboni la ngayo adakale ngani yeah cabanga umuntu omkhulu ngaleyo ndlela ezosiwe esitulweni esingemuva engahlanga kulomnyango afakwe komunye umnyango adonswe khona afakwe ngale
bamdonsa kulesithi ahleziyona kwi-driver seat, bamfaka ngale ngemuva kwi-seat nama-passenger, bamthatha bamcindezela, bambhoza ngositshala gwayi, bamfasa, yasha imoto. Lo nkulunkulu phambi kwethu bafowethu inkinga. Inkinga le lapho. Yasha imoto. Uthi ngiyayizwa nokuthi manje isiphumile kuyitha, isiyagidligidla. Awu semahlathini manje. Semahlathini phela manje. Kulenga ifoto lo nyazi lwezulu bangcwele. Ngadelela ifoto emotweni yakho. Ifoto emotweni yakho ngadelela libekhona. Bekhona ifoto. Wakuthixo lo. Noma imoto yakho idula ngana, kodwa faka ifoto lo nyazi lwezulu. Faka mfisi lifake. Noma ngabe ukabazana. Ifoto silifake. Uthi masifika ehlathini. Yazi bangcwele. Kusho ukulalela mangabe uNkulunkulu enikeza umuntu ithuba ukulalela nje. Noma mhlambe ke kanjani kodwa nje ukulalela ngoba kuyasiza ngelinye ilanga. Uthi bese bengihlisa emotweni. Ngihlisa sengifasiwe ngama cable tight. Angithi lokho sibamba ngapha ama wheel caps ama cable cap lokho. Lokho sifake emoto ama wheel cap. Phela ngiyezi namalimi. Ngisho lokho ama cable tight angithi. Bamfase ngakho ke. Bamfase ngakho ke bamehliseke. Bese yaqalwa ke manje bafuna i-tracker manje, bafuna ukhipha i-tracker. Indaba abangcwele uNkulunkulu ophambi kwethu angisho namhlanje ukuthi waziwa namagetsa. Uthi lo mgadile ngesikhathi bekhipha i-tracker ngapha, uthi baba sengibalekile emotweni yakho ngoba khona unyazi lwezulu. Uthi sayitshela thina ukuthi abantu bakaShembe asibathinti noma sayithatha le moto yakho uzoyithola kodwa. Uthi lo wakwethu usungibhuqa wena. Njengoba nikhipha i-tracker nje thola nje. Njengoba nikhipha i-tracker nje le moto izothola ubani wa nikhipha i-tracker manje. Uthi hayi baba ehlisa imoya. Uthi ngqondo wakhipha ama-tracker wasengibalekile ngoba khona uShembe emotweni yakhe esho unyazi lwezulu bangcwele. Ndendlela esho lona bayibongosi. Ihlezizwa ukuthi ngisehlathini. Unenkanyanyana-ke bamazodla. Usigidile usigidile. Mazi kahle. Mazi kahle. Ngisana mazi kahle mazi usigidile. Ngiyabonga Dlomo. Ngiyabonga mkhathi. Ngiyabonga thina. Nomkhona sibamazi. Yithi la ndoda ngithi sengibonile ukuthi manje vele kuyangishela noma ngiseshasesha kule nkuzi engigajile ukuthi wemngani wami njengoba nje mina ningenze njena nje manje mase ngithatha le moto ngizokwenza njani. Athi hayi mkhulu sazi ngizozothimba engihamba nalo anginama ngikwazi ukuthatha isinqumo sesedwe zozwa ngethimba ithimba lenza sikhuphule sokhuphula manje sekudedela sokudedela uthi ngathi hawu baba uthi ngabe ubaba wami ongizalayo baba emndeni wakho ngizoqala ongangcwatshwa abafowethu bongithola ngaleli hlathi mina ngizoqala ongangcwatshwa uthi ngase yakhumbula ukuthi hawu kambe emhleni sayizwe indaba ikhunya umfundisi Mngomezulu. Umfundisi Mngomezulu wayikhuluma le ndaba wathi ngabantu izigebengu zangithatha igebengu zangifaka ehlathini ngathi uyabona mhabe uzothi mawusenkingeni sathi nkulunkulu makhosi nkulunkulu awukabi senkingeni mawuze nkulunkulu amankulunkulu okhokho awukho enkingeni mawunjalo bangcwele kodwa mawusenkingeni uthi Shembe uyabona na usenkingeni mawunjalo mawuze uthi nkulunkulu okhokho bami hayi ngiyamasa mntakwethu awusenkingeni mayibonkosi uthi wathi Mngomezulu Shembe uyabona na umuntu angisho njalo bamtshela bathi uyabona la mgodi lo yana nje unjena nawe uyakuwa sebemkhumule sebenqona uMngomezulu ubaba Mngomezulu sebemkhumulile uthi ngathi mangithi Shembe uyabona uthi waqhamuka ingidi yamahashi mayibongosi uthi aqhamuka ingidi nokukhulu ukhanya wakhanya ehlathi amen uthi kodwa wathi masefika phambi kwenyanga yezulu yathi umbonile uNkulunkulu omfana mayibongosi yathi bese amahashi mfana wami ilezi insizwa bama 23 mayibongosi njengoba silala nje njengoba silala nje madoda khona indaba 23 mayibongosi njengoba silala sithembe futhi into ehlupha njengembuzi kulelizwe ahluphe imbuzi madoda abantu gila imkhuba baba bathemba imbuzi
bathemba imbuzi. Uthi ke lo wakwethu nasi isikhathi sami sesibaleka. Uthi lo wakwethu ngathi Shembe nyazi lwezulu. Ngathi Shembe, ungithanda zanga. Ngathi Shembe nyazi lwezulu wayenzeni umngomezulu. Yilenhle ezomngomezulu owayesime nguso oyenza ukuthi azaphumunya umphumulise egebeni wayenzeni umngomezulu. Uthi abuza lokho nje. Uthi abathanda zanga. Ngathi umngomezulu wayenzeni? Yilenhle ekangaka eyenza umngomezulu umkhiphe ekufeni wayenzeni? Uthi akuyilanga abantwana. Uthi ehlathini wakhawula imoto bangcwele ngesikhulu isivinini yakhanyisa wakhanya ihlathi originality bayibonkosi. Akekho wantshela omunye ukuthi manje noma akebe ungahlakazeka umhlangano bayibonkosi. Hey, yakubonga nyazi lwezulu. Sibathatha ukwethu bese ngabe sesibabili manje. Kodwa ngabe inkosi ikhona lesizwe kithi bayibonkosi. Amen. Kodwa yavela apha njalo esontweni. Yavela kodwa Nkosi iyakwazi ukuthi uThixo mayibonkosi. Iyakwazi ukuthi uthi wahlakazeka umhlangano uthi ngabaleka khona ngifase nginjalo uthi ngabaleka wema Nazareth akuyona yonke into ebezwa amaphara uthi ngasizwa amaphara uthi sengifasekile manje ayisekho izomqapha ngabona amaphara uthi ngangqala ukuzwa ukuthi khona amakhehla amaphara uthi waqhamuka elidala ikhehla eliyiphara la qhamuka neokapi okwena la ngigqalela ngquzula la cable charge uthi ngakhululeka angithola usizo mayibonkosi. Amen. Uthi wasendlini ke naye wasekonthi manje lesasimo lesiya ungathi khona izimo phela ezibuya zifuna ukuthi zibe ngale kuhlabelelo mayibonkosi. Neyibona ziziminja. Hlabelo ngesithi encane nje. Unosendlini bantwana bengihleba njalo uNkulunkulu akangizwe. Bengihleba. Uthi wasendlini naye waseba right nje. Wathinta ezinye insizwa wasebebuyela lapha yana. Uthi mabuyela lapha kwisini lapha kwenzeke khona. Uthi hayi mothi sebeyithathile. Kodwa into abayithola iyodwa bathola ifondo lonyazi lwezulu lilengiswe kahle ehlahleni. Amagiza ayalwazi unyazi lwezulu bantwana. Amen. Ayalwazi. Uthi hawunathi ifoto bathathi bashile uzalithatha ifoto sabuye nalo ngahamba uyahlwaze ekhaya kwathi ngo2 emini afona amaphoyisa athi Mbatha imoto yakho sesiyitholile. Wasinda umphefumulo wasinda imoto. Ngalo uNkulunkulu bafona sibuthanisela mayibonkosi. Makho ifocus yethu ayisusuka kuye. Asisuka kuye. Ayisusuka kuye. Ngisamhlanje inkosi yamakhosi. Angimbongela umntaka baba ngoba ngempela ngabe sesiyashoda manje. Kodwa uNkulunkulu omuhle wamenza waphepha ukhona phakathi kwethu sinaye noma ke inkonzweni naye exoxa imisebenzi nokuvidlekela kukhona. Ngiyamceba namhlanje ngilosebenzembedle yamalama zathi akakhuthale mayibonkosi. Ngoba uNkulunkulu umkhombisa into enkulu ukuthi ukhona. Mayebuza ukuthi wayenzeni umngomezulu ngoba nami ngisesimene esifanayo kodwa wamphendula. Ukhona noma emhlabeni kodwa ukhona emhlabeni mayibonkosi. Ngonyazi lwezulu kuningi bantwana benkosi ebengakudlulisa kodwa uNkulunkulu sefika la khona ethatha into yakhe inkosi kusenekuswele. Litheke izwi lamazwi ingoma yokuvala isihlawe samashuma u9 esiyohlathelo baba umshumayeli umpungose wasebambanani eBergville. Amen. Inkosi ubusisa umuntu kwebandla. Ego fiani